Oi, oi, halo, Sarah. Ken, ya salih sendal lang buat ngam tagas ni? Ha? Ngali sendal lang? Cai. Ali saja syawat deh. Bangating marwe. Tak ada wing ngasok di biru. Teh, sebenarnya phi teh saya tahu hikin. Chal. Mentah sih benar. Mentahi Ken. Mentah-mentahi. Kau kini nyali mentahi. Tak apa, sim cekat mas pang. Kebes bah kabedeng mentas ni deh. Kayak hibong bes lah dulu mengali teh. Balan pi syung ali saja no syua bedang biang kes ni. Phi teh kumni himan kapor sim. Bam nenu kuan man. Ni pita mungkin pim jus ngutukan bangau man kapur habangam coba mukwai ru. Ba mukwai. Balai. Phi teh yang sogi binat na. Warku selai. Sa subnet harus sing kan. Balan ji. Sidang syung pian nang ali saja no. Tangba. Waju ipat ke yang marino bangating. Warku selai Sarah. Ngan edon bes na jong phi. Tak ada duit kesini bakal duit jonga. Waju kan romantik pelada bangat. Kok beri itu yang pi baik komik man. Wajah ang bola ikum tunggu silang ni ya. Ini liknya lapang macam ni. Ya, ini liknya kasih kelas. Kas gile dah hasui. Kat pan poin speed teh kelas di kas. Ya. Ada. Tiba. Belum posisi sebetulnya, lama ya deh. Nama bangla Thai nih. Lada Thai sih. Oi Ken, kumbangan em. Kasih kan sesuatu yang biar nanti. Siapa tu? Ken, asma tenang bawa dan palak kau apa? Bat jangan don hakan ko puro. Fiklay ba niya ramin? Bat ako abay ban kumen ko na kajingin jangan. O ikin, ya silikitin na si klama ko kasi. Tangbang. Abating puti. Yalis pilimir ba? Lele. Hata ko po dawan uman siya no em. Ngan pa ay baby badum badam batam.
Ngadang mood ban Pak Syuk mention nak. Pi patang ijai nu pi melak Pak Syuk. Ani aku dengar selang pedul tau ni uding Steven. Sarah, pi temo, ibon kang baik meniman kapor. Dah syong thanya saya teng-teng, ai sai palatai pi. Nanti aku mau ringkin. Nomor ketika kamu jong ateng amban se. Balik pun pisa kamu tu Ji ini yang Sarah, sumudur kan? Lada don menuri menu benong I love you pi. Kamu pina coba. Easy kan I love you too. Kamu tahu mo? Lewan kili kamu ta. Ngasu ong bin mo. Yo, lasi la shali chiski ngaku yang masam lai pi. Simon kau pipa lak apa bila mundur nak syata. Sarah. Pi temo Sarah. Kum ni man kapor. Pi syukut ni abaje kai ka bangakren. Kini jingi syoi ka duriau ba onda pilala ngan sa juba pipi. Hadu kat no ka jing kortor kata ka jingi ka ba pi ko ban ma. Olong ban i habla jingi syoi ki duriau ba se. Ham chutem. De pi te Sarah. Naso tik kum kutu ka kin thai ba lang samla phong cheneng te. Tang murudang rikyang menu lawan kena sepang kajing in. Dah syua mangai pilai. Balai dah kena red. Sulong ba himpat siam ya iba pi. Tak ada aku sekian kemar kini. Sampai na. Badong in kasuk ni ban puson jeliu kalau ka bae hadu kata-kata untam mangin syukran henreng ya ban ya puson ba. Sarah. Syubu. Padangan ong pi I love you. Kum no pina coba. Easy. Anong I love you too. Como sentiu bapu Wap keporban pau pertei Jingi de pinga lambu Nganam kepor badai Ani, ikong, mak makong aku bakla. Om Lili mangai bala kum jutut baklai pi. Hai, Sarah deh. Ha Ken. Amsa. Lagi di pra kelas sudah aslam ngamuk bakal di Am juga latih. Final minta singa lah. Sarah, lo ni yang mana Instagram lagi juga? Oh sih, lo ni. Long hi. Sim satu pipi ni. Hey, si Budi ni pia.
Are, dah step lah dah saya mau ke. Awan shalom saya. Mati. Nanu menang step. Lawan lu. Wah, isara dapat balai kum ni. Ila kendak sadhi. Snap sikit. Nak itu kan IP. Pitip, ke jam ni dengan kelas. Ngatarai. Ali kita. Ali, bang ni. Jing le bitte mau pima. Apa sih ni? Ni. Abun pelap tu. Kau boleh sibun Sarah. Ni ladam dalam pite tarai kesenam kalau hoyul samadan. Tang sulut tu biang ni lah baik you yak sundan. Tang bangala orang yang buat kuslai ni don dia hasil dak jongku. Kid, semua bahaya demo. Ngatalah di poli kelas. Ngalati pite pinjulun por. Dalam don di sini kata kasnam jupi kalau hoy kasmadan. Kerman hakoi kasni. Nganyok spend time but the whole day. Kenapa Sarah? Hoy king by mush po jing haban poi kelas naman bab submit ke assignment. Sarah. I love you. I love you too. Tang ba asal friend kita. Halamar way la jisno ngakun Halamar way la jingekipun Halamar way la jingitanai Halamar way nanabya karashai Hey Sarah, walang nak pengarah kali. MP biang hingga lidah ke kejadru. Kamu bikin tak jangan? Hey Sarah, so goreng ngata jumpa sebentar ni. Balik kumta. Ngapat ngam ko ban pip kelas minta kasni. Namar ngahaban submit ke assignment. Padalong te ilikkan apa ngasih matas ni? MP namar mentas ni ke di kelas bit ngahaban poi hi kelas. Sarah, submit lah syarat ulong tata assignment. Ngasih ilikkan apa ngah please? Kalong hi tangba. Tampan borai pi de pin kuat te. Ya kata. Okay. Sam. Bili ko man alam niya sini. Kalau kamu nak aja kait tenat am? Hot ken. So beautiful. Kuma kali mentam, aku ay kacing kali ke bangan kali hadian ru. Kaju ipin juga. Okay. I love you Sarah. Boleh pis ngam. Pitep am, ngadu bunga kendo ipi dai. Ngam kuat su ban lek kai kai ru. Ngak kuat betang mani kene kedor mat babrio ka jongpi. Kemo beli labu ekate ke sun baneng bakane kendo dai ban match. Yang abot piru kaju ibu. Baik saya war ke sabti jong iru ya match minta. Tertreno sa Sarah ya. Sam. Ngampat jumlin. Ngampat lamat. Bangat ijano inuru. Ka bahaya. Kamu pimut kentat jangan? Ban kentat TM. Ban pediang ru ngampat lah. I like siya nga bangan perkan. Sarah, I love you. I love you, Sarah. 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 I love you. Okay then. Buat kelab banong yes yang ngamo Sarah. I love you, Sarah.
Ladadon menuri menu benong I love you pi. Kunu pina coba. Simple. I love you too. Hey, Sarah. Lep pengasya shalom mo. Sungguh pengat hati. Basam. Ani jing pengat dem. Syong kin syong. Sarah, pitip balai ngapa wanai lampi si shalom. Pan bam le ke wala i pada sini shalom. Ngaku ong jong TV kowe. Tong kle sikit ke ibu ko. I love you Sarah. Love you too kid. Si Syam. Si Syam. Ni pishim serius ni kid. Wajum len ma. Ye pilih anak mut punya thobat ke tukang mem. Basa hati jan klish no. Sarah. Pinyokor tang ya kesini. Andrei. Pikle pat yau benai. Ubai jing syai. Akan lihat badung. Oi kapor, tapi nak berkelon. Deng takim sesuatu berkan mau. Kikintin ki bangang akran. Oi Sam, oi, good morning. Ikit, pidang syong mo. Nalik kelas dem tasnya. Oi Sam, oi. Piong yang langkai yang ah? Shay. Gak beli kelas dem tasnya belum re? Tas saya kena dapat sibit mo. Okay, bye-bye. Mm-hmm.